numiwe abana hari ikintu yibwo rwose niba bafatanyije nabo nemeye ko basaka inzu zanjye zose umuntu urabona n'ikintu kitari icyanjye akivuge ndemera ko naba narakibye barambeshera ntabwo nzi abajura bibira barambeshera niba umuntu barambeshera izi nkoko zikurahe niba ari umucumbitsi izi nkoko zikurahe matuba zikurahe imiceri yayikuyehe imyenda kuyikubaza kuba ngo ntabwo umuzi kandi kuzi ko yiba pe ntabwo ari bwa mbere yamufashe nawe bwa mbere yamufashe igihe cyose ntafatwa batajya gutanga amafaranga bamufatira gutanga amafaranga sibyo nahise ubyigenda urabyigenda cyangwa agenda winesha umutwe Ukecuru ngenda jya nkubaze aba bapangayi ngo namezi 9 ni umwaka n'amezi 6 mwahamaze twereka urupapuro rw'amasezerano rugaragaza ko mwakodesheje umutekano nibabizi oya twereka urupapuro rw'amasezerano aya ni abakozi banyu babafasha kwiba twereka urupapuro rw'amasezerano rw'amezi 9 abafunga umuntu bakawuka urupapuro rurahari reka urupapuro ngiye ntabwo ngira warazengurutse amahanga wifuza bikanga nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda avura inyatsi ababuze abagabo ingo zidasobanutse ukunda nta gukunda muze abahuze business byaranze muze abigorore baguterereje ihembe vayo aritumure abafitiye imiti ivura indwara zikurikira umuti w'amavangingo ku badamu gutera akabariro gukuza igitsina kwikinisha tuvura uburemba ubugumba tuvura amarozi amategano amahuherano amaryano tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi si nibyo gusa tubafitiye imiti ivura amibe diabete kanseri tuvura indwara z'uruhu izo mu nda iz'ubuhumekero akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo umuti w'ubucuruzi umuti w'urukundo umuti ugaruye ibyibwe dutanga uruhereko umuti wo gutera akabariro ku bagabo tubafitiye umuti ukuza igitsina dutanga umuti ugahurwa kwikinisha tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacura n'umuti nimero zacu 0793577995 953